Babukeli, lolu hlelo olandelayo izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Ningizimu Afrika sekhuleka nobesilo yakhuleka nokwatsha losikhuleka khudla lalela konakala kakhulu njengamanje ayi hleli duze kwakho kuvula inyanga yenyanga kodwa lomnyama mkhulu baba kunjani dokotela siyabingelela khehla la ngiyaphela kwaJo ayi khehla la mangifika lana ngiyangena lana ngiyabona ukuthi ayikhonde khona la kushunqa la khonde khona la khehla lami kodwa before sibingelele khehla uyichaze kumbukeli ngicabanga ukuthi iningi lawo liyangazi ke ugodo lumnyama odume ngokwenza imkhuba ngiyagila nje imkhuba phela into engiyenza ngiyaqhilaza ngishintshe impilo zabantu ikona engikwenza ngihamba nangu la usipushebusheke lo ubani yenza le ndoda ingane zami ngilozuzu nomazi nobabhukam nangu ukusipushebusha kube sokuba khona ke futhi omunyeke Kekelami awusichazele ngayo le ndoda kunomuntu obukele le video othi mina mkhulu ngifisa ukwazi kabanzi ukuthi iletha umcebo yenza ini sibeke sithombe iletha umcebo yagulikisa lento osukuyifuna iyona ekunikeza khona ikunikeza lento osukuyifuna oyicelile sinaso isithwale la ekhaya sinaso sinobungozi sinaso kungenabungozi sinazo izinto la ekhaya ngisho into ezikhulumayo ngisho ezibonayo futhi sinazo yabona lapha lokukuvula lapha ingane yami ke le uyena kubabhugamu ke lo yena kubabhugamu yebo suka ngiyambona uthipile khehla lami nami ngiyabuka hayi kodwa ke mkhulu ngiyafisa ukuthi sisakhona la usitshela ukuthi njengoba etafuleni lethu kukhona okubekiwe izigubhu usichazele one by one lamhlanje nje angizukudlala nje indaba yemali umuntu osuke efuna ukubona mangenza imali kumele ahambe ayobheka ama video yami abhala ukuthi igodo lumnyama uzobona ke ngenza imkhuba ngenza imkhuba ngigila imhlolo lana ngiphethe isigubhu ke lamhlanje nje ngizotshela abantu ngespecial sesigubhu ke la uyabona lesi sigubhu lesi sigubhu lesi sinzima kakhulu asinzima kakhulu lesi sigubhu asitholakali kalula akekho umuntu onaso ngaphandle nje kwami kuphela imino yithuke ithakele sona lesi amafutha angeke uziwathole kwenye indawo uwathola la kumina lesi sigubhu lesi asinabo ubungozi sidlela nje impuphu kuphela ngithi ngizoshaya ngespecial nje ngoba besivamise uba u70,000 siku-special uma ufuna usazi special uyangifonela futhi ngamanye amazwi lesi sigubhu mkhulu uthi kumuntu osaziyo sehlile namhlanje ngoba bengivamise usidayisa nje u70 asinabungozi ke lesikhehla lami umuntu uzoyibuza ukuthi lesi sigubhu lesi senzani siletha umcebo siyadonsa senza ini siyadonsa ke khehla lami ke lesi siyadonsa ke lesi sigubhu mawuna amabhizinisi senza into zakho yibonakale kunjalo nje kodwa ngibona izinto lokhu iphakame njalo le ndoda esho ukuthi lento mkhulu yabona njengoba ngihamba nale ndoda le ngihamba nezingane zami igadini ibhekile so ngesikhathi ufika ngithi chaza ukuthi hayi khona abantu abazofika la ekhaya yabona khona namathwasa la ekhaya maningi odokotela abaningi abajwayele ukuthi kutholakala amathwasa nakho sibona namathwasa isho ukuthini lento amathwasa ami ke la ngiyathwasisa futhi la ekhaya ngiyathwasisa ngiyacupha ngiyalumba ngiphindisela la eqhamuka khona mafuna ngiyathwalisa futhi kunjalo ngisho mafuna ukukhulisa ubudoda bakho pheceleza into yokuchama uthenga exact usize wa banana ungathenga usize wokuchama ngiyachazela khehla lami wena mkhulu umuntu onepipe elincane wena unayo into ukuthi likhulu ngenayo uthenga exact usize ofuna ungathenga usize uzobuya ukuqake mina yazi faka ayazi khepha khehla lami mkhulu abantu abaningi noma ngithi lento sikhuluma njengamanje le show yokuthi uyabasiza abantu besilisa nabantu besifazana banazo nabantu besifazane ngiyabasiza futhi nginawo Dumba Sibomvu nginakho konke lokho khona abanye mhlawumbe uneyinkinga sizeni mhlawumbe omunye kuthiwa mhlawumbe uyabona kuningi kuthi namanzi khona into onazo ukulekelela zikhona izinto la ekhaya uyabona la ekhaya izinto zikhona zikhona izinto but kakhulu uspecialize nje ngokuthwala nje kuphela isithwala singenabungozi nesithwala sinobungozi khona la ekhaya mkhulu ngiyafisa ukuthi kunala kwaqumba manje mkhulu la kunala hayi ilokhoza kunala lesi bengisithenge phesheya yake lesingabuya nazo phesheya se-LV antu yabo ngisho naso lesi esokufaka amakhadi sifaka nje ama-black kuphela naso se-LV uyabona uma uphethe lesi sikhwama khehla lami kufanele ube kanje ungabi uyabo ufake nje 8,000 cha hoyibo mawuphethe lesi sikhwama kanje alekho khehla
kufanele nje isebenza kanjani le ufaka into enje hayibo ngiyachazela mkhulu ukuthi lento iwufakazi ukuthi njoba uthi umuntu ofuna lesithwalo umuntu ofuna umfana nayo into etholakalayo usho njalo ikona impela lokho kutholakala umuntu mayefuna ukubona futhi ngempela kaGodolo Mnyama fanele aye kuma video yami uzokubona yasikubona phesheya ikuphi imfihlo yakho no phesheya ngisuke ngihamba nje nginakho uhamba phesheya ngisuke ngiyofuna isihlabathi sakhona saphesheya uzothakatha ngaso kahle kahle mkhulu wena uyakuvuma ukuthi umthakathi kahle kahle umthakathi mina umthakathi ngiyathakatha khehla lana bukeli ngasekhaya inqopho omlando njengoba ke ubukile ke le video loyibuka khona hleli nokhokhovula inyanga Godolo Mnyama khehla lami ngiyafisa ukuthi siqhubeke sibheke insebenzo yakho nalo uphondo lapha lusho ukuthini lo phondo cha lolu phondo ngolwami ke lolu phondo ngolwami lolu ngasuka nale Tanzania ke lolu phondo lolu phondo ngasuka nale Tanzania and then khona ke enye indoda engihamba nayo ke futhi ngasuka naye eMozambique lapha ngakoshayishayi ngokushayishayi manje lolu phondo lwenzani mkhulu cha lolu phondo ngolwami nje kuphela engibuye ngigile ngayo imkhuba lolu phondo aliphumi ke maye ngekho sibushebushe lolu phondo liphuma amakhono sibushebushe baba kasibushebushe madoda suka manje ngifuna ukucheck ukuthi umuntu emthatha sibushebushe abantu abaningi mkhulu bahlezi bekhala bethi uyayisaba into ezokwenza kushone abazali mhlawumbe kushone izingane ayinabo nomngozi le ekasibushebushe uyabona into engithanda ukuyitshela abantu abasuke bengibukela abalaleli uyabona mawuye enyangeni mawuyothatha into kufanele uqala ubuze kuqala ukuthi into engizoyithatha into kanjani ungathathi into ezobuya ixhaka egcineni zikhona into ezinobungozi zikhona into ezingenabungozi mawuphiwe into inyanga ikunika into kufanele wazi ukuthi into ekunikeza yona ezokusiza ngani ayizukudlela yini ingane nginazo ezidla ingane ezidla igazi nginazo ezingalidli igazi umuntu uyayikhethela like uyayikhethela ukuthi yena ufuna ini yabaleka madoda uMandela yabaleka imali madoda ushilo umkhulu wathi imali into yakhona la ekhaya ibuyisele khehla lami ngoba bengibona lokhu kuqumbile nje ngiyibuza ukuthi kwenzakala kakhulu ke le khehla umuntu osuke efuna ukubona fanele ayoyibheka nje uGodolo Mnyama mayengena nje kuma video yamabhala uGodolo Mnyama uyavela uGodolo Mnyama uvela ngisho phesheya ko Dubai Thailand Mauritius uvela yonke indawo uGodolo Mnyama kaningi kulandela nami ngibona uphesheya khehla lami mkhulu kunomuntu obukele video othi mina ngiyayifuna le uthi umuntu sengihambe ngahlupheka isikhathi eside njengamanje mkhulu uthini kumuntu obukele video umuntu osehambe wahlupheka melaze la kumina and futhi ungezi uma usenasikhathi sokudlala ungezi uma usazongixoxela ngenyanga uphuma kuyona mina ngimfuna umuntu osenasikhathi sokudlala ngifuna umuntu ozazi ukuthi ufunani ngoba mangikunika into ngiyakunikeza umuntu uzoyibuza omunye ukuthi umkhulu utholakala kuphi ngikhona la eThekwini uyangifonela uze esigodlweni sami ke and ke enye into ke asidayisiki imali la ekhaya ungezi la uthi uzothenga imali asidayisi imali into esiyenzayo siyasiza kuphela umuntu umnika umuthi ngimnika umuthi uma ukuthi ufuna umcebo ngimnika umcebo khehla lami asiyibambe njengamanje asambe sibanikeze inombolo zala ekhaya zikaGodolo Mnyama bese uyabanika khehla lami ukuthi social media abantu bakuthola kanjani asiqale ngenombolo khehla lami 069 872 0021 uzoyifaka lapho ubhuti zikhona zimbili inombolo asiphinde futhi sicheke ukuthi ke ku social media nje ubushilo ukuthi khona ko YouTube yokuba kulandela kanjani abantu ubhala nje uGodolo Mnyama kuphela ma wabhala uGodolo Mnyama uyavela uGodolo Mnyama ko WhatsApp ngikhona ngayo le number bukele ngasekhaya inqopho omlando sihleleke nokhokhovula sihleli nenyanga suka madoda mkhulu kwenzakalani manje wasuthi manje njengoba uthi usayilena shukuthi mangingakhipha lokuzeni lapha ungabaleka kukhona nomunye khona nomunye phela kuhamba kuthiwa kuhambi kukodwa khekela isebenza njani kodwa ke mkhulu mhlambe amazwi ongawasho njengoba ikhubalo abantu abaningi bathembele kuni iningizimu Afrika noma ke sisigaba engoni masikhuluma ngomuthi sikhuluma ngabelaphi uyithemba thini ithemba ongalibuyisa namhlanje umuntu ngempela osehambe waze wahamba ifuna into okuphile engayitholi khehla fanele azela uGodolo Mnyama ezomsiza okunye ke futhi engingakwenza umuntu uyayiletha inkomo kaGodo hayi ukuthi uzoyifaka ebank hayi ukuthi uzoyifaka ephepha ifakwa ke le
fika naye esigodlweni la esigodlweni yebo ngiyayithanda lapho ukhehlela ungazi abantu beduka ngoba manje umuntu uzofika azenza ugodo uzosethwa sengiyafonela ukuthi ufake imali endaweni yokuthi ufake imali uthola ngiyazi le yona sengike ngawathetha futhi amacala afana naleyo angifakisi umuntu mina kaphela uyawubuza umphakathi igodo lomnyama dokotela ukuthi abayeke ukufaka imali ezitolo la kuphi imali umuntu uzokhokha masebona wena ukhokha masebona mina hayi ngicela ngicabanga ukuthi uqedile ungethole mhlawumbe khona okunye ongafisa ukudlulisa sengiqedile ke kodwa usibushe lo usibushe lo ayinamanga le ndoda ayinamanga le ndoda usibushe kuze kushoqikana mangiyibuka ngiyabona ikhonde khona Ningizimu Afrika nebesilo mina ngumzono kavukambisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda insibo temagola thatha ingacuka umucubo okucumfala kahla ngiyunokhwatsha lo sikhundla khundla hleli nokhokho vula inyanga ezinyanga kodwa lomnyama khehlela enamathwasala nawe ngiyabona uyabona uyabona sorry baba uyabona nawe